Dammo Zomi ZNTV panin ong muak ing hikamin lia golo niang hi Tungzang kong ding thuluteng ZNTV pan Lungdamkohna Nasep kisamte ading Nasep kisiau thei Suangpi Khua tan som Sangpi honna kinei ZBCM meeting Thukhensatnate Mipi tungah Zaksakna Tungzang Sangnaupangte ading emergency fund piathei Asom Google ni veina KYA Tuukpeng kidemna nuamtakin lawhcing India gamah Kundi sang lo Ani veina Zomi Numei Thusinna Tedim copy a kibolding Khai Kam Tan som Sangpi thak ki hongta Zomi khatin chimo dong tuakte omna ding in lamsak Kolpi khosung lamgeya khol sik sakol cycle le moto te gyaman kilanon loading ZBCM Silver Jubilee by Taangkona State Innpi a thusung tom sem Hakha khopi a 3-star hotel guk kilam ding Zogam khanglama huna kipeding Dong San Suu Kyi Japan ho Afghanistan gam Kabul khopi a bompuak misom gugle thumsi zale som giat liam India le Pakistan ki kap mi kwasi Chile gama Mipi so misom le khatsi Canada gam kitel na result Syria gal Russia kumpi le Turkey kumpi te ke mo Britain gama misil wang som thum le kwa ke mo Leitung ki mol na Thuthak te Zaksakna PSB niang lawhcing pinyang boy ong nusiat da pina chiteng Taangkona ong naming ZNTV pan Lungdamkohna Zogam Tungzang pan US gam Florida State Pensacola khopi a teng pugin somlian ten kwanin ZNTV Nasep na thapyang na le panpi $9 zani ong pekhiau a hi manin ZNTV minto lungdam na lian pi kawin kisamte hi US gam sung thuthang Nasep kisamte ading Nasep kisiau thei Tulsa khopi sunga Zomi Nasep kisamyom le Whirlpool company a Nasep kisiau thei hi second shift Nasep hun nitak naili le lang pana jingsang nai thum le lang nai tha ki panna dola som le ni Monday pan Thursday chiang khalve Friday ni ot hire nga lian le nai tha dola som le li nga pa in kum khat chin khitte dola som le li le pya som sagi lenga kumni chin khitte dola som lenga le pya som kwa kumthum chin khitte dola som le gyat le pya som ni lenga chi bangin khangto towa zalam na semte hi le nai khat sen som nga tamzo hi muntom to ma jong mimal siamdan le theina tungtonin Nasep kilak na mun tampi lai hi Nasep seudan ding amuna asyang nom te ading key personnel 9717 East 42nd Street Suite 200 Tulsa OK 74146 Monday to Friday Nagyat pan naithum online pana siawnam te ading www.keyjobs.com form phi thengap lo te ading sia hau khai kwa khat gyat ni bem gu khat gyat li a huna ki ngen theiding hi Zogam thuthang Suangpi Khua tan som Sangpi honna kinei thupuak pu khampian thang Zogam Tedim gam huam Suangpi Khua a abesa October som lenga tulni le som le kwa ni in tan som sang honna kinei chi thu ki za hi Tutung sang honna a Chin State Agriculture Livestock Minister Pu Manghen Dal le Chin State Social Affairs Minister Pu Paulun Min Thang MP Pu Ginkam Lian MP Pu Kham Khan Thang te ki health chi thu ki za hi Sangpi hon poi hun bol na sunga Minister Pu Paulun Min Thang le Pu Manghen Dal ten khonu khopa te thapyak na thupi takin neu a Suangpi tan som sia pu khai gin hang in Suangpi sang tang thu to ki sai thei huai te gen khan na hong nei ki changin Suangpi sang sia pi pa pu gin khomangin Lungdamkohna nein hun nuamtakin ki zo thei chi thu ki za hi ZCDCEC meeting Thukhensatnate Mipi tungah Zaksakna Thupuak pu memung
Zomi Congress for Democracy ZCD Party Central Executive Committee meeting pen abesa October som nilani tul nile som lekwa in pu tunta in Tedim guest house a jing sang nai som pan ni taklam nai thum hun sungin CEC member som lali in lawhcing takin meeting nei hi CEC meeting pan Thukhensatnate a hi le khatna October som nile thum tul nile som lekwa ni ZCD conference ka party delegate te tunga party le MP te tunga muna pulak theina dingin conference sungma a lai homna le Mipi te muna te pulak theina ding kinei hi Nina Zomi Congress for Democracy ZCD bylaw le constitution kipsakna pen ongtungding February som legiat tulni le som ni chiangin CEC meeting panin kikipsak ding hi thumna Zomi Congress for Democracy ZCD party bylaw le constitution to National Committee Central Committee member mi somli lenga kipsakna kinei ding hi National Committee Central Committee in party bylaw le constitution zuin Central Executive Committee pwa phading hi Lina February som le kwa pan som ni tulni le som ni sungin ZCD Youth Conference ki boldinga Zomi Cup Tuukpeng kidemna zong ki bolding hi ngana Zomi Congress for Democracy ZCD party bylaw le constitution zuin tulni le som ni gambup kitel piading MP candidate ki gwalding chi teng khentat na ne hi Tungzang Sangnaupangte ading emergency fund ki piathei thupuak pu khampian thang Zogam Tedim kopi pan tai som le tai giat a gamla na Tungzang tan som Sangpi khodo sang khak sung akat na hangin Sangnaupang zanga som ni walte kelap sangka na dingin biak in munthum le tan li sanga a hi thei bangin kika sakphot hi tulai tak sang la hil na ding van le Sangnaupangte tutpha sabwai ballpen kheran dongin emergency huna kisam hi chi in Tungzang sang siapi pa in gen hi leitung gam tom toma Zomi ten Tungzang Sangnaupangte sang van zat ding van kisam tom te piathei to ma apang chia ding in ZNTV panin konghan thonu hi piathei na nei nuamte ki zopna ding khatna Tungzang house pa pu khamlian hau phone number bem kwa li giat kwa li guk ni na tidim pana penuam te ading tang haulam tuang bem kwa ni nga guk khat ni kwa bem sagi guk thumna kolpi pana apenuam te ading sia khamwan sang bem kwa guk kwa sagi nga ni kwa ni sagi lina jangkong pan apenuam te ading reverend nang khan tuang bem kwa li ni nga bem ni sagi ni sagi ngana Malaysia pana apenuam te ading pu khamsian piang bem khat thum kwa guk sagi khat le US pan apenuam te ading pu lian zo tuang li bem nga bem giat khat kwa ni Facebook zo tuang chi te tung tonin ki piathei ding hi asom google ni veina KYA Tuukpeng kidemna nuamtakin lawhcing thupuak pu pautong abesa October som lenga pan som ni tuni le som le kwa ni ninga sung Suangpi Khua a aksom google ni veina khono Youth Association KYA Tuukpeng kidemna le adang kidemna tom te thupi takin kinei chi thu ki zahi tutung Tuukpeng kidemna a khwa somni panin team somni le li phau a Suangpi Khua twalpi thak number khata ke molu hi to bana futsal team khat chang mi nga ta numei Tuukpeng kidemna zong neu a team sagi pha in Suangpi Khua mol twal no chu na a ki molu hi sun hun teng ki molu a ni tak simin Suangpi Khua a RC te Jubilee hall a len khop na zong nei denwa nuam satek ma mau hi tutung KYA ki mol na pen tan som sang honna to ki tuak a hi manin Zomi sunga imwani swan Chin State kumpi sunga Zomi minister inei sun pu Paulun min thang le pu mang hendal tele MP pu gin kamlian MP pu chin khampau Tedim AD pan pu go suan khai chi tengzong bawap theu a Zomi khangno te ading han thot na le thapyak na anei banwa Suangpi Khua twalpi to thakna ding tengsom sagi piathei na zong neu hi tutung Tuukpeng kidemna a akhat na champion pen mwalum khwa in nga in ni na chingpikot athumna tuikhyang chi bangin gwazo na onga u hi kimo siam pen best player pen mwalum khwa panin pawngai swanin nga a anung siam pen best defender pen phunom khwa panin thongkhan chinin onga hi alai siam pen midfielder pen
tui khyang khwa panin khochin khupin onga a mai ka siam pen best striker pen ching pikot panin doswan thonin onga hi kungpang siam pen best goalkeeper pen ching pikot panin kapswan tuangin onga a phunom khwain amigi pen team hi na onga hi futsal numei Thukhensatnate kidemna a akhanna champion pen pimpi nungak ten ngau a ani na Suangpi ele athumna Suangpi sang in ngau hi tobana sial khaw ki su na zong neu a phunom khwa in akhat na nga in tuichin luin ani na ngau hi tutunga ki mol na a cups le medals te intek Suangpi Khua ten han chamna to apya khadu a hi Suangpi Khua pan in kwan khatin akhat na nga te sial tal golma ma khat khama mualum ten ngau a hi manin tua sial tal a hing tangin akhwa wa cha pi pa vingvengu hi tutung KYA ki mol na a intek Suangpi Khua te in sial golma ma khatto zindu a hi manin apai khom khem pe tai thei ma mau hi Khono Youth Association ki pol na pen abeisa tulkhazakwa somnga le sagi kumin akipan khya hi a tua zo kum khatkhit tulkhazakwa somnga le giat kumpanin Tuukpeng ki mol na akipanu hi tutung ninga sung KYA ki mol na pen liam le baina le thunong kai bangma omlawin nuam takle lungkim huai takin zo theu chi thuki za hi India gamah Kundi kilut sak non lo thupak pu khampian thang Kolgamri khodar pan zo khothar Mizoram lam tonin akipuak Kundi pen abeisa September kha sungin India Home Affairs Department thupiang na to India ga captain khak chi pu hi manin chiao ki ma om zo mi tampi tak Nasep ding nei lowin Zaksakna to ku chi thuki za hi aki khak tan zo khakhat bangwal ta hi manin Kundi te zong apkai gopta chiu hi India lampan bangthu hangin khak tan chi akichianin akigen lo hangin India kumpi in Kundi pan tax aluding za alud lo na hang Kundi laka thaule van kham zatui te ko in ki pwa hi chi Thukhensatnate ane na hang hiding in kigen hi abesa September kha sungin kolgam lampan India lut Kundi pwa moto somli te India ga kap SM rifle 10 man ngeu hi ani veina Zomi Numei Thusinna Tedim khopia ki bolding ongtung ding November ni giat le ni kwa tulni le som le kwa hun sung tengin Tedim khopia om khodo hola ani veina Zomi Numei Thusinna thupi takin ki bolding chi thu ki za hi seminar a Thukhensatnate ong peding teng a hi le khatna Dr. Nem Khandim nina siama biaksung thumna siama lili julie lina siama azendot mang ngana Dr. Don Sianman gukna siama gin lamdim sagina sister chingkhom niang chi tengin amau sinna tungtonin thulu tom to Thukhensatnate ong nei ding wa hi manin zomia kwa ma pe wadyakin Zomi Numei al tam thei iki helzo ding ZNTV panin kong han thonu hi Khai Kam Tan som Sangpi thak ki hongta thupuak pu khampian thang abesa October som ni le khat tulni le som le kwani in zogam Khai Kam Khwa kilam thak tan som Sangpi pen Chin State Social Affairs Minister pu Paulun min thangin honna nei thei chi thuki za hi sang honna a Reverend Khwal Swan Lian ni thungenna to apna nein Tedim Township Administrative Officer pu Go Swan Khai Chin State le Tedim Township pilna lam asai ulian Pol khat zong ki helu hi tobana Khai Kam sang sia pinu do ni ugin Khai Kam sang pi to ki sai thei huai thutom tom te gen khan na ane khit changin Minister pu Paulunin Sangnaupangte zading gello bu dazen som nga pya khen na nei chi thu ki za hi Zomi khatin chimo dong tuak te omna ding in lamsak thupuak pu khampian thang Jangkong Division Mobi Khwa Jeboji venga in nei lo in sap zo lo le nun ta na hamsa megong taga te omna ding in kilama hi ina omnom te in sap yakul lo among na in om thei ding chi thu ki za hi in alam pu tuan pu in again na pasen hong piak ka vision nya to hi in kalam hi in kwama hu na ki hello kele ke han cham na to teng tur guk bang bein kalam hi chi in gen hi tulai tak om thei na ding khan som in kwan som ai ki zota a Dalian book tui me achingin a ready sign om hi tulai tak om nuam a hong siau te background nei pian le zong lua salo ka hi manin kwama sang nai keng ke de na a background anei lo a hu apan pi ding om ngiat lo zon chi taka zong me gong taga te hi le dei ing chi in gen hi na om thei ding te pen biak na minam de dan loin a zong a chimo ngiat mi hi le ki sang ding hi chi in pu tuan pu in gen be hi
kol pi khosung lam ge ya khol sik sakol cycle le moto te gyak man kilanon loading thupuak pu khampian thang kolpi municipal in abesa october ni khat tuni le somlkwani a khosung lampi ge ya akhol sik sakol motorcycle le moto te lam ge ya gyaman tax lak ding in tangko khiau hi Taangkona hangin kolpi khosunga teng Mipi te kilung kimlawa kolpi khosunga om luto MP tenzong hi vai kong dong loin asep khia du hi ko jong dik sakeung chi in genu hi abesa october somlekwani in kolpi district management zuma ludo MP te Mipi te le zum tom pan ulian te CSO te ki kup khopna nasetakin neu hi bangbang hi le lamgeya ki koi sik sakol cycle le moto te tax lak loading hoi kisa a hi manin tax lak ding vai ki khol ki phot chi thu ki za hi ZBCM Silver Jubilee vai Taangkona thupuak Reverend Langzakap General Secretary ZBCM Kalimyo Zomi Baptist Convention of Myanmar pen abesa tulkhazakwa somkolenga kum apel ni gyat ni interim gam khosak khwapan hongpiang khia hi tunile somni apple ni gyan ni in ZBCM kum somni lenga chingta hi manin pasien tunga Lungdamkohna Silver Jubilee poi pi apple ni li pan ni gyat tunile somni sungin ZBCM compound kalimyo a ki bolding hi Jubilee hunsung program tom te khatna apple ni li tunile somni Saturday Jubilee zin tunni ni na apple ni nga Tunile somni Sunday Bethel Zomi Baptist Church Kalimyo biak in kong honna thumna apple ni guk tunile somni Monday Zomi Education Center building thak honna lina apple ni sagi tunile somni Tuesday Zomi Theological Seminary graduation chi program teng kinei ding hi hunsunga zatana to patoi piakna honorary degree anwaya teng kipeding hi Khatna Reverend Pau Khan Khai DD GS ZBCA Crusader ZBCM former AGS ZBCM Nina Reverend Khamswan Mung DD Church Pastor PLBC former GS and President ZBCM Thumna Reverend N Khanhau DD Church Pastor KBC former GS and President ZBCM Lina Reverend Tuan Khanmung DD Church Pastor VMBC President ZBCM and Principal KSCM Ngana Pa Enzakap DD Advisor ZBCM Gukna Pa Dailian Pau DD Patron ZTS Sigina Pu Chinsian Thang DD President ZCD Gyatna Professor Dr. C Thangzatuan DD former advisor ZBCM chitenga hi apple ni gyat tul ni le somni Wednesday ni changin Zomi Numei Thusinna le Silver Jubilee poi ki bolding hi Jubilee seminar pen apple ni nga pan ni sagi tul ni le somni Sunday pan Tuesday nai ni pan ni tak nai li hunsung teng kinei ding hi Jubilee Crusade pen apple ni nga pan ni gyat tul ni le somni Sunday pan Wednesday ni ta hun teng kinei dinga Crusade speakers ding in Hanna Reverend Dr. Agin Khankhwal consultant ZBCM Nina Reverend Pau Khan Khai GS ZBCA Amau Gel hiding hi Jubilee zin mang ding te Khatna Reverend Dr. Elijah M Brown GS BWA Nina Reverend Edwin Lam President APBF Thumna Reverend Dr. Vishek Koyetatsyo GS APBF chi tengzong ong pai ding wa hi manin akwa ma peu in kilop ma te hi Chin State Innpi a thusung tom sem thupuak pu khampian thang abesa September somni lenga le somni le guksung Chin State Innpi a somle kwa veina meeting a aka MP somni le li telaka MP ni begin thusunna nei hi thusung atom lon na ahang bang hiding hiam chin akidot chiang in USDP MP u van thongin Chin State kumpi in Innpi pan sapkhya dinga khen satte sem khelawin azakaina hangin kwama in Innpi a thusung nom non lo hi chi in gen khya hi Hakha Khopia 3-star hotel guk kilam ding thupuak pu khampian thang
Chin State Copy Haka a 3-star level hotel guk kilam dinga tu lai takin hotel ni akilam lai tak hi chi in Chin State Municipal Minister Thuthak in gen hi akilam thak ding hotel li te November kha chiang ki pan ta ding a hotel khat le khat budget nga za ki banglo ding hi hotel lam na ding mun a hi le Haka College Golf Club Chobok veng le Haka Thukhensatnate lama kilam dinga hotel lam ding company te hi le Solomon Claizing Chenta Swemi Ongkanta Chi Teng Hiding Hi Zogam Khanglama Huna Kipeding Thupuak Pu Khampian Thang England Kumpinu Tapa Charles Prince of Wales E Phukhiat International Health Partner UK in Dr. Sasa Phukhiat Help and Hope Myanmar a Zatui Zaha Kolgam Sum Teng Tule Zasagile Som Gyat Valman Pekheding Chi Thuki Zahi Hi Zatui Zaha Huna Pen Help and Hope Myanmar To Akizom Matupi Mindat Palet Wale Khai Kam Tan Ki Hom Kheding Chi Help and Hope Myanmar Project Director Dr. Bechuta in Abesa October som legia tulile som lekwani in gen khia hi huna zatui zaha te pen England panin tembo to hongki pwale November kha be December kha ki pat polin kolgam hongtung ding hi chi in director pa in gen be hi Charles Prince of Wales Neisa International Help Partner UK in Help and Hope Myanmar tunga huna apiak asagi veina hita a tunile som le sagi kumin matupi a lawa an khempe uzusa in agai sakna hu hawin dongto na a zong Dr. Sasato ma pangkhom ngi khinu hi Kolgam Thuthang Dong San Suu Kyi Japan ho Thupuak Pu Khom Pau Japan gam kumpi khangui ki zoma hi kumpi Naruhito kumpi so poi muak ding in Naruhito sapna to Dong San Suu Kyi le apolte October som le kwa tulile som le kwa ni in Japan gam Tokyo khopi tung tau hi kumpi so poi hi le October som ni le ni tulile som le kwa ni in bolua leitung gam makai zani bang samu hi Gamdang Thuthang Afghanistan gam Kabul khopia bompuak mi som gugle thumsi mi zale som gyat liam thupuak pu khompau Afghanistan gam Kabul khopia October som le kwa tulile som le kwa ni in mopoi ki bol na hol pi sunga bompuak khamin mi som gugle thumsi a mi zale som gyat liamu hi bom apuak sakpen ko mau hiung chin IS migilo ten tangko khiau hi India le Pakistan ki kap mi kwasi thupuak pu khompau Nuclear thau tang anei tuak gamweng India le Pakistan gamgi Kashmira India le Pakistan gal kapte abesa October som le kwa tulnila som le kwa ni in ki kap to kwa gal kap thum le nautang mi gup akigomen mi kwasiu hi Pakistan lamten India ten athuam lo pi in ongmok kap hi chiwa India lam panjong Pakistan in ongmok kap hi chi in ammo nuam omloin kingo tuaku hi Chile gama mipi so mi som le khatsi thupuak pu khompau Chile gama vanmantam na hangin mipi so na October som le kwa tunila som le kwa ni in kipana mipi te in lamdung zuin khosung wak na meleng te khosaku hi manin paligal kap to boina lian pi piang hi October som ni le ni tunila som le kwa ni chiang in mi som le khatsi in mini liama mipi tule zali ke man hi Kopilian te a state of emergency ki puangkhia in vanleng tampi a ki cancel bana curfew tuam zong kumpi lampan bolu hi Canada gam kitel na result thupak pu khompau Canada gamin kitel na October som ni lekhat tun le som lekwani in neiwa parliament seat zathum som thum legiat a omlaka prime minister Trudeau party a hi Liberal Party in zale som ngale sagi ngau ahi manin atam pen tu na nga ua Mr. Trudeau a term ni na Prime Minister nga ki ding in government form thei na ding walzo na nga hi Liberal Party in tu na tam nga zok hangin akidempi Conservative Party le adang te ki government popular vote a tam nga zo ahi manin Liberal Party pen mi pi mon na kian lam mano hi Syria galvai
Russia kumpi le Turkey kumpi te kemo thupuak pu khom pau Syria gam khunglama galkidona to kisain Russia President Vladimir Putin to thuki kum khom din Turkey President Recep Tayyip Erdogan abesak October somnilani tulnile somlekwani in Russia gam batunga President Vladimir to ki hona nei hi US to ki pola IS adau khom ahi court galkapte Syria le Turkey gam gi pan do khom din thukim na nei hi Turkey ten court te to kilemna pen US te palai sepna to abolu ani zong abeini hita hi manin court te ading pata huaima ma hi Britain gama misi luang som thumle kwa ki mu thupak pu khom pau Britain gam Grace copy sunga Waterglade Nasep na company maya akhol awat ma van apwa moto pisung khatpan misi luang som thumle kwa October som ni le thum tul ni le som le kwa ni in ki mukhya a moto hall pa Mo Robinson kum som ni langa palikten man pau hi moto pi pen thunei te gen na a Belgium gamlam pan ong lu chin genu hi Leitung ki molna Thuthak te Zaksakna International Sports News Thupuak pu en lian pau Khatna Tennis Kremlin Cup 2019 Russia te khopilian khat ahi Moscow khwa laizang Kremlin a Olympic Stadium a October somlani panin numei pasal tennis kidemna na setakin oma October somni tulni le somle kwa in final mantau hi numeya B Bensich Switzerland gammi kumsom nileni in khatna nga in pasala Andrei Rublev Russia gammi kumsom nileni ma in khatna nga hi ni na Stockholm Open 2019 pasalte bek tennis kidemna pen Sweden te khopi Stockholm a abesa October somlani pan na setakin kisata October somni tulile somle kwani in mansiang ta hi tuamuna Canada gammi kumsomni bek a hipan di Shapovalov in akhatna nga hi Thumna European Open 2019 pasalte bek tennis kidemna ma hi in October somlali pan somni tulni la somle kwa sungteng and web copy Belgium a kimolin tuamuna mi minthang lui khat a hi Andy Murray England in akhatna nga hi Lina Luxembourg Open 2019 numei bek tennis kidemna hi a October somle gukpan somni tulni la somle kwa sungteng kimolu hi Hikimol na a Latvia gammi J Ostapenko kumsomni lani in akhatna nga hi ngana badminton Yonex French Open 2019 leitunga khopimin thangma ma khat a hi French gam Paris a abesa October somni lani tulni la somle kwapan pasal badminton kidemna na setakin oma October somni la sagi tulni la somle kwani in mansiang tading hi kimol na huna gamtom pan kimol mi somthumlet ni te payu hi Gukna Tuukpeng Soccer AFC Champion League Season 2019 Asia gamadi in league minthang khat a hi AFC Champion League pen October somni le thum tulni le somle kwa in semi-final mansiang ta hi final dingte hi le Japan gama club minthang khat a hi Urawa Reds le Saudi Arabia gama club minthang khat ma Al Hilal te hidinga Final leg 1 of 2 pen November ni kwa tulile somle kwa ni in Saudi gama ki molin final leg 2 of 2 pen November somni leli tulile somle kwa ni in Japana ki mol dingu hi Sagi na UEFA Champions League Season 2019-2020 Europe gamsung le leitunga league minthang pen khatle mi tam pen te et UEFA Champions League te in October somni le thum Tulnile somle kwani in group stage 3 of 6 zota in tulai tak club tom Tedim mun Group A PSG points kwa Real Madrid points li Group B Bayern Munich points kwa Tottenham points li Group C Manchester City points kwa Dinamo points li Group D Juventus points sagi Atletico Madrid points sagi Group E Napoli points sagi Liverpool points gok Group F Barcelona points sagi Inter Milan points li Group G RB Leipzig points gok Zenit points li chi teng a hi
PSB niang go ching ong nusia da pi na zogam tedim khopi pan US gam Oregon State Portland khopi ateng pi niang go ching pi niang boy kumsom kwale khatin pumpidam lo na hang to aten na Portland khopi panin abeisa October som ni le thum tul ni le som le kwani in ong nuseta chi thu izak manin ZNTV min to da pi na lian pi puak hi pinyang boy nu sian na hanga ada akap alungleng khongai ain kwan pi atuata mel the tanauteng ibyak pasianin henem na buching ongpiak sak tekna ding ZNTV panin thu kinget pi hi tutung ZNTV pan Thuthak Taangkona hiza ong nei hining ZNTV ong enzo mi khem pe tunga lungdamma maing ke kamin lia go lo niang hi